Hello, tuni KUKI channel vazose na bon chawin lem nei ke novin tuni a hi Russia le Ukraine ki boina ho hin seizom ki no hitin tu chan a hi Ukraine le Russia ki boina hi I chan ge a hi lo le US in I chan ge a pan ala ta am ti ho hi ga veo hitin India adinga jong Tuchung news a hi ivet na hi le decision la na ha sata khat anevin Hichiba hi ga veleu chun a headline a hin hichiba kiseina a jong hi US in India in America a support ding hi ta san omi ti a jong chu hichiba hi American spokesperson khanin hita chu thupon ho jong ananevin media ja choma jong hi veleu chun namodi wa hin State Department spokesperson need Prince ti ahin echi need Prince in ana saina acho ahile tu chunga hi US hope of Indian support if Russia attack Ukraine ti ahin Russia in ETM khana Ukraine ahin attack kha ahile tu chunga wang hi India jong US langa pangenti ti ahi US spokesperson khat hin ana sai ti ho chu mu ahin phat chenga hi quad member isai tiang le quad langa isai tiang le chun Australia hi in abal le India hi in Japan United States ama ho li hi quad member khat hi bin hita chu quad member hi na dung juya chu India in zong ke ho na he ana pangji a American langa he ana pangji a hi in lai chi quad member hi chi KUKI channel hoita ana be a Ukraine le Russia ki boina hin saina ho ana Beijing ho chun het de wa in phat masa ajong chu US in hi chi Ukraine le Russia ki boina chungchang hi sei khom dinga quad member ho meeting ananevin aban le foreign minister ho sisin hita chu ke ho na ananevin ahin la Indian foreign minister pan hita chu a topic ahin po lut got pe no chu divert ana bolin thu chum be khana ana sei do ti a jong chu in sei saw a hi in tu chunga wang hi India din dan dongjuya a hi lo le India thuplu na dongjuya chu hichiba hi Russia in ETM khana Ukraine a hin attack ngai le wang India jong US langa hung pangin ti a hi US te hin thulu na ho jong anani vi news za choma jong hi flash anabolve ti jong chu mo a hi in a hin la phan masa chu US leader pan anaseina chu 16 February a hi ipiam khat wang hi Russia tian hin bolding a hi ti ana sei a hi in a hin la wang phat ta in tu chan ge a hi I macha khoti ta a boy agam te ni ki ka boy wang so nai po in a hin la Russia hin tu a hi Crimea kitina langa kona hi niau cha anakinung hi novin ta cha sepei hoi niau cha anakinung hi novin a hi wangin boldera mundang boulder ho apan ho hi akhial di nai povin sepei koi ho jong hi koi jing na live in galvan a koi ho jong koi jing na live ti a jong chu mo a hi in athip di chu a hi nai po in hi jong le Crimea kona hi niau cha sepei ho hi ananung hi no vi ti a chu report mo a hi na lain tu a hi Russia in asai ki na khana chu Ukraine military ho hin tu a hi Donbas hi attack a bol pantavi ti a jong chu report mo a hi in hi chi Donbas hi hoila hi a hi lo le Ukraine hon ipibola attack a bol masan ham ti hi her che theina de bin neu khat ga sei be ki lo hen Russia te hin tu a hi ama hin part chom alaki novin ti chu idea choma hi pan alaki novin agam sung ven bit na ding a boulder ho ven bit theina dinga hi ama ho hil chong hin policy za chom hi manga hi ta chu pangu a hi phat masa chu ama ho boulder kom lai ta Ukraine a hi ni chi Ukraine chu NATO a honglu ta ai le chun ama ho se ama ho gam atam zo pi hi NATO member ho hin ahin deu da na chu mu ai ta in hi cha chu ama ho jong hin Ukraine hi NATO a lu lo na te dinga hi pan ala wa hi in chi news khana jong hi ga ve kil lo chon ama hon a sei na wa chu
tu a hi Ukraine ho jong hin mi zani le som ko la nga lang civil mi hoi Donbass hi attack a bol kit vin hi chiwa hi Ukraine se pei hon na sata in civil mi ho asu gen the vi ti a chu report mu a hin aban le hi chiwa lawmaker son a sei ki na ba Russia lawmaker son a sei ki na ba cha hi le tu a hi Putin koma hi request a bol kit no vin ahi theya hi le Ukraine break away region ho a hi pan hin lan lang hi che ho a hi hoita ama ho jong hi support ball na ding hin ball lin ti a hi ama hin Putin hi ngai tip na anei vi ti jong chu mu a hi ki ne chi a chu tu chung Ukraine le Russia ke boina Russia le Ukraine ke boina jong hi UN a hin polut no vin UN a hin polut na chungu wa hi chiwa hi Indian decision hi hungai a hi tain Indian jong hi UNSC a chu member khat a hi dung chui a chu UNSC a hi a hin polu ta violation vote a hin hi ki do ngai ding a hi in chiwa break away ki te pen chu a hi le in jawa I say Donbass hi chi Donbass region hi tu a hi Russia hin country khana pom ding ti zo a hi a sei ki tai ti zong chu mu a hi in hi chiwa hi ETM khana thudo na a hin nei wa Russia wang chun eta chu compulsory ama hin Donbass kiti region dong hi country a ka pomi ti hi a hin sei ding a hi in eta chu an sei ai le chun UN member la a jong hi UNSC member la a hi India jong zau a hi dung zuya chui chiwai vote hi kit hungai ding a hi in mi som langa member a hi ben hi chi member som langa la a chu koi in hi chi Donbass region hi country a ipom vam ti a hi vote a hin hi kit deu khut dop na ho jong a hin nei kit deu a hin i cho a hin nei vai le chun India position India a ding a hi tu le tu a hi pressure hung ding a hi tain India under pressure to take stand in US le Russia spet ti a hin ngi chiwa hi US langa pangdingham a hi lawai le Russia langa hi pangdingham India adinga jong hi decision na sata kigel to chen ngai a hi in a khoti lawai le chun Russia a kona jong hi India in galvan izat ham khat ala a hi in US a jong kila tho a hi in US to jong quad member khat ki kit na hi in Russia to hin masanga pana USSR anahi laya pana Russia ho to hin waita India jong hi pan anala o a hi in 1971 laya jong chu US in kithopi lo USSR jo hin anaki thopi a hi in ita chu India dinga jong hi hoilang jo a hi vote bolding ham ti jong hi tu le tu a hi India in jong hoita vote a bol to lo vai le chun a partner alang langa hoita a partner ni nei a hi in hi chite ni hi khat zo a hung ki hlen na ding lampi hi hung a hi tai ni ja chu India adinga jong hi boy hung te ding a hi ti jong chu mu a hin a hi le tu a hi Donbass kiti region to hoilai ham ti ai le international boulder dung zuya chu event nai le chun ichi Donbass kiti na chu ichi a hi in Donbass e event nai le ichi Ukraine map a hi in ichi chan hi Ukraine map in a ho ma hi in a hin la hi chiwa nyau khat a pol chi chena ga ki koi san hiu wa ki koi na ho hi a hi le Donbass gam chu a hi in ichi lai ho hi tu a hi Russia hin country chom khat sim ding hi chi gam chom Ukraine chong hi loading gam choma sim do ding hi chi hi country a pom koi na vam ti a hin vote na ding pe no hi chlai mun hi a hi in hi chi Ukraine in a hop wanga hi Russia sepai ho wang chu lo a hi in hi jong le a bona civil mi ho hi Russia support ngen Russian government support ngen hi a hi win izi a chu tu chung ha Russia hon UN a hin po lu no wa asei pe no cha hi le Ukraine hon hi chlai dunga hi civil mi ho jong attack a hin bol pan tai tia asei na pe no chu chlai mun ho hi a hi in aban le Crimea ti na pe no chu chlai ho hi a hi in hi chiwa ko na hi Russia se pai ho hi chlai chan hi akinong hi no vi ti a chu report mu a hi in hi jong le
tu a he ama hoi chiwa ki hin wang wa chu hi chlai langa ai lo le Belarus gam langa heta se pe a koi ho hi tu chanai khin do di nai lo a hi in Russia hin tu a hi politics za chom chom a bol kinin chi Russia Ukraine gam sunga a bek neu cha cha ho ama ho support na ho hi country za chom chom hi sim do ding ti jong hi ama hin hi chelang zo a he pan alakin vi ti jong chu mu a hi in veleu chun hi chelang side si Russia hi chelang side ho hi NATO in a hin la man chong hi chelang ho hi agam boundary na lang ho hi chelang ho Kazakhstan kitin na lang ho a hi lo le Muslim country za chom chom na lang ho jong hi ama hin align khat a bol lo a hi in ngita cho ama hin kiven do na dinga ya bol a hi in a hin la hi chelang side hi hoita ana bol do lo je a chu tu chunga hi chelai chan hi NATO en a hin la ai le chun agam hi atam zo pi hi NATO en a hin la ding pha na chu Ukraine jong hi NATO member ala lu lo na te de wa hi tu chunga Russia ho hin pan ala o hi ti jong chu mu a hin itiam khanai chewa hi Ukraine in pan ala te a hi lo le US in a hin pressure te a hi le chun Russia jong hin hi chi Ukraine gam hi su ke a country za chom chom hi phu do pi ding ti jong hi ama hin pan ala jing ve ti a chu mu a hin a hi le US in tu chunga hi chiwa ki boina Russia le Ukraine ki boina chung changa India in US hin support ente US langa hu panginte ti a ana saina pen chu ipiam tile quad member ho rule dong zuya chu quad rule dong zuya chu a hile ama wan an saina wa chu rule based international order ti hi a hin chi rule based international order ti asaina penu chu injawa sei ma bangwa ichilaya international line border ki kaina dungzuya hi ichi hi koi gam hi jongle African gam lang hian lang Europe lang hian lang Asia lang hi jongle koi gam chu hi jongle international hi chi boundary ki kai ho hi ki za to ding hi chalai ho hi koima kisu kha pi loading a hi ti a hi ana saina a hi in hi ja a chu tu chunga quad member hon hi chi chung chang a sei chango le Indian foreign minister pancha na ananei pen cha hele rule based international order ti hi ana ha sei pen a hi in hi ja a chu Indian foreign minister pan vel izat ham khat hi chi chung chang a hi pan anala Jammu and Kashmir lang ho jong Pakistan ho a hi lo le China hon ato ha na lang ho jong khu iza kai hi rule based international order hi following a hi hizi a chu China ten Indian gamsung atong khan Pakistan in China Indian gamsung atong kha etia ana panjing na chu ho chu US chong hin ana vet la ke a hi in hiza a chu tu chunga hi hichiwa boulder dung ho hi Russia in hi chlai ho a hin to kha go na hi chlai ho hi country choma sim do ding athi pha na chu US jong hin India din mon ve a rule based international rule depend to order depend to hi chi apan sat ji a chu US jong hin tu chunga hi India wang iti jong le hi chiwa hi Russia in Ukraine a hin attack te a hi le India jong US langa hung pangin te tia ana phone do na pen jong chu hi chi ji hi ti chu he theina di wa tu ni Russia le Ukraine ki boina ho neu khat update in bol he ho cha hi in he thim lo o ma a hi lo le thu do nom in ei vai le comment langa ko na chu nen ki do ki the wa hi it's chan chu tu ni Russia le Ukraine chung chang ega sei thei naw hin tin tu ni KUKI channel bezo si na bon chawen pathenin phathei na bo jing taw hen ka ki pa e